شهید او کسین کو لاشی خو کرن مومک جبو رونی کرنا ریکا آزادیه. شهید رحی خو فدا کرن جبو جیانکی آزاد. ولات ما هر دم مفیر کریه کو خوینا شهیدان نقشه ولاتا داتینه و مروواهی تیده ده پارزه. دما خوش به گهدار و تماشوان رادیو دربیسی اف ام. نها ام بوره نب خلک کنو جبرنامه کانیین جیانه. خلک ام ایروجی لسر جیانا شهید آلداره. ناسنامه شهادتی وهایه جیان آزاد برهما وینا شهیدانه. ناو تفگری آلدار. ناو پاشناو اسماعیل عبدالرحمن. ناو باو محمد. ناو دایک عزیزا. جه او دیروکا جدایک بونه دربیسیه قلان سال 1976. جه او دیروکا تهولی بونه سال 1994. جه او دیروکا شهادته لایالتا بوتانه لچیای انگاباره سال 1998. هر شهید کی می قهرمان مهر خواه لسرخاکا کردستان دان. یک جوان شهیدان شهید آلدار بو. شهید آلدار شهید دسپیک بو. ینگو جان خو فدا کر جبان آزادی گلی خواه. ایروژی به هزاران کچ و خورد ما لسر شوپاوان دمشن. گهدار و تماشوان رادیو دربیسی اف ام جبونا ام بهتر ناز بکن لسر کسایتا شهید آلدار لسر تایبتمندی وی مسردانا مالباتی کر. اویج مر بحثا کسایتا وی بکه دناوا تفگرا آزادیا کردستانی ده و دناوا جواکی ده. ناوی ما عزیزایی جا شهید اسماعیل. اسماعیل پر جهاتی بود. پر دخسته کوناف پارتیه. جمر گویاده مگوها گوزه هرم قراره خوابده. مگو اسماعیل مگو تی شهید مکوه. مگو برا قیاده ما اجد خوازم از شهید مکوه. مگو تو هر تی شهید مکوه. مگو برا قیاده خوازم شهید مکوه. بخوده هات. هات وی و حوالی خواه 3 ساله جمع کرد کر. 3 ساله. بیاتی دیچون حیاشونیه حیات الغزال کوخ وانکش. ایجا گویاده گودی کمیل کوخه. گونه ایجا محزد که. جامی اکل ورسی. امگو برا بلاو که. پر جه حزد کرن. دیچون کی در جه حزد کرن. بخوده دهات و دیچون و حوالی خو جیتانی. نیه شوه بعد ها جمرات کتن. وی را کتانا وی بچیانا و دهاتن و کاری خود کرن و کاری بری نوکان ها بو. نیه شوه دهاتن سبه شوقی راد بون. گویاده سبه شوقی تیبان مکن. و دی حقا دفتر سر دستیوین شحفت مهی قدیاب. ولا مدی هات مگو اسماعیل گوها. مگو لاو کم نه ساله که وان دفتره ختم بکها.
مدی گویاده گو چرا یاتایی گو اف دفتر مگش ختم کرنه گو ساعتات خوش بلا که ما زانم تدید شاتره و خواده و چوریا چوزی هات نافگون گوختی بمش هات خاطر زبون گشی خواست وقتی شهید کدشی ما ایواری از راکتم دیوک از المرگا که به البنیاتیه می علالات قلق لوره أجي بري خدموان علالات أستي بدي تختكي تختبو وكفان تختي ما ياسم وجا تختبو بدي ياكل سري وتشكيس بيبورس لوي بشتاوي بعرش في وبريوي غربي داي ولا بريز بقي مجموي أنا زكي مدي مجبي على تيرمدقو تشي مشل في در حاوياني تقول يا دي تقول اسماعيل ويبوكا كردستان يعني رؤيا الشهيد كت مزاني بالشهيد كتي وبخير والسلامة استروكي مش حفصي دركفي ودبر ملتي خدي ودبر وطني خدي ناویم بلقیسه از خوشگاه شهید اسماعیل آلدار ناوی حرکی براسيجي أزو آلدار أم لسر سريه بدوبون أم بما أنه وقتي دي خشك يا برا لسر سريه بدوبانا ديجي هبدوبون أما أم نولوبون أم جروجا مبير بر أم هردو بهبر هفالبون يعني هفالتيامه بيتري خوه براتي دهات دوی زاروک بونا خود ما تشتک به هفدو نتکرمه چه بکراجی یعنی مرای هفدو دستان از ویتامین وری ام باشقه دبون ام دچون لجینا امرو دنشتن تی بالام مالک خوشکام هبو يعني جبرجو منو اسماعيل ما دقود د تاريخ ام نكارن جهدو خط بفن ام چون لگنده قلانه دنی بو مگم نکارن جهدو بقاتن گوبلم کارن جهدو بقاتن مگودکا و چاغش خو ولو زفت نبو تدي ريبون شونا دولابي سياره بو ازوي ام چو گويلا تد وين سيرفي دولابي بمشو ازيد في دولا ريا في دولابي بمشم ولو امي بگين حياجم خوشكام ام ناگين جم هدو ما گوتما ام هركي يعني ما سوزدا هدو امي باشقه امي بمشن نگ ام بگين هدو امشيان وام د اخذين بهدور مجارك خانه دي مدي د ازوي د دسوي لسرفي من مجبولو دس خوافيتي بشتاوي د ام دمشن وموري از ام لخوا هاي نبون جا بشتي از لخوا هاي بو مجر مگو اسماعيل گوچي مگو كاني تلكيدكي ام هر دو جه امكانيه مگو بنه تگو ام كارن دوري هفدو بكن چما تدوري منكد گو والله گو از بهندي خو گو از هاتمجي گو براسيجي من كارن دوري هفدو براسيجي هر اف تشتي بيرامز گلكي بيديشم و اف جبالا منار توم دبالا مدي د وقتي مدگو لدنيا اسماعيل ام جهبدو قطنابه يعني زاروكتيا ويجي اسماعيل مشاكلي ويتنبون اما زاروك اني هبون مشاكلي وان هبو اسماعيل جدس بيكا خود انساني كي ولو سلمي بو محبوب وحس كرنا ويج هر كسي يجي اسماعيل حز ذكر ويدهش در دورا ويجي حز بكن هنجي حنون بو لغوري وي زاروك بونا خو يعني اخافتني وي يعني ايه مزنا بون يعني تشني دقوتن يعني در دوراوي ليك داري دكره جبرجو اسماعيل انساني كي بيربر بو زانبو اسماعيل قلكي دلالي بو هر كسي جي حذكر نجمتني دلالي بو لجم جنديا لجم ريفا لجم ابا جم خاله اسماعيل قلكي دلالي بو قشا جي حذكرن يعني بدلال بون اسماعيل رابو د مدرسه جي د جراوي بهوالي ورقش لكي خوش بو هوالي خبو يعني انساني كي راست بو ولو جمو يتنبو جي اوائل بو جي د مدرسه جي تي بالام ازوي بهدور بون
صفق نابينا من ويدبو اسماعيل جا اوالي مدرسه وما انه ند خنجي او درسا استاذ المدرسه شرحا ذكر دهات مال دفي كتابي جي فنتكر فقط هو وظافي خوتاني دنفسان جي بي المال لسر كتابارو وام دچون مدرسه جي ده وقتي دردكت يعني هالشي قال لك هبو جهاتي يعني انساني كي قال لك جهاتي تي بالا مش خو هوالا دوي سالي دي نظام مدنودي دبو نودو چاراوان بو از نما خوشك هاي نودو تشتك بو هوالا وي وقتي قال لك كاري طوعي لفيدك نيسك بامبوبو تشتي ولو دقرتن مهك صاغ هوالا نيسك چنين هيدي هات مجمالي بر وچغي كاري مجي هبو نيسكي مجي هبو وي مجمالي بر وقوتي وري ونهشت از بمالي از مهكي بيري از لويدكي بهوالا رمنيسك ديچيني آخر وضع جمر نگوش خو بس دسپیکا دکت ناف کارده نا پارتیه کت نابری خستنی ده روجا دوی جمالی درکت ازو خوشکه منی جمنستر بون من المطبخی بون مدي جارك هات مطبخي ساكني وخش كامل جنبو بلكي او نل جنبا جمر بقوتا ويزاني بو انو بان مجيكي وي خش كامليتي كيفش كيده ساكني لما ناري الولو الما يذاكر وما مجرم بقوتشي هي مدي هات جمه خش كامل ولو ساكني لما ناري ولو بدستيم قرتو دستيم عجخان او تشاغ جمالي دركت اما وقتي دركت ناوي د تشوتشي هات مالي وك ميبان هات مالي هات شفكي اللي جمع راكت چون لاف خوشكي مجي قريان مزوج دربا مالي چو جمعان قشاجي بشتي شخوي هبالي اسماعيل رسالوي نامي وجي چي دهاتن دسبيكي د سري رسالتا خود داني بو جدايكا خوره داي تشقاسي باش جهوالاري تي بيتر باش به جبرگو هوال جي مالا ما بكيري بود دائما هوال دهاتن جي مالا ما وهوال دچون چي گو از گلکی سر بلندم جبرگو مالواتام دری بره دری ما بكيري بو وبراسي جي وقتي آلدار چو جي يعني بيتر موان حميز دكر ولو جي آلدار گلکی جي آلي بيد كيف خوش بو و گلکی مرتاح بو دائما دشان دگو از گلکی جي مالباتا خورازيمه گو هنیک رساله کی برانی وان خوشکی وان لچیه به نامی وان هاتبن گو جمر بینن ویدکی از باور موی چاقی تقریبا بلکی 12-13 ناما مبرن جوالار هر کسی ایک برانی بو خوشکی وی بو کادرکی نزیکی وان بو جمر بو نامی وان آنین دور ده نامه گشتک خواندن حواله وقتی من اما شهید آل دار مبر داوان نامه خواندن براستی جی گلکی پی باندور بون حوال بریوی حوال ده هاتن گون ما بهست بو انو حواله عدالت شهید کتیش و حواله عدالت جویدکیش خلانه ما بهست بو علمی مکتبو ویده و شهید کتی اما گندیا گشا بهست بو اسماعیل شهید کتی ایمه منه بهست بو هوال دوی وقتی ده هاتبون صورتي هوالا عدالت بربون وهاتن جمالا مجي امن المالي بون الجمالا خالين بون هبان مكرن جو هوال هاتن جمع هاتن مگو چي جو كا صورتي اسماعيل جمع هي صورتي اسماعيل چكنجي جو جمر لازم مجوار جو مقي اسماعيل شهيد كيتي هون هاتن صورتي اسماعيل رفاز مالمت كامجي ندخسن جمر بيجن د اسماعيل شهيد كتي وبس كاوي تشريين بشين المالي نوان هات مبرن ويتشاوي جنب بشين المالي رابو مدي جمر قلت نار مالي مقول شما اول جار الزولود من مالما تكام جمرت بيجن تن بالقسط نار مالي هيدا مهرن قلان از وري از براستيجي مقول شا ما انين وجمرت بيجن تناي مهرن قلان رابو مقوبلي ازي هرم ايگو متكات الفيديو كي جو جمتكا خورنار دفي آلي رأميد آلي دنير هرن دي دريه دنير هرن ام دريه دنير چون او بخوا جي سر بلندايه شهادتا شهيد آل دار
لهر كردي ولاد باريس هر كردي بغيرت ام شهادتاوي و لسروك آبو و لتباي گریلاي سريچيا و ليبكي و ليبجي و لگلي كرد ام لتبا بيروسكين از احمدم لاوي آبي شيء اسماعيلم هم لاوي متكي بس مامو هم لاوي متكي شيء اسماعيل براسي قواق وتولي ريخسني بو وي وقت ام بتشوب من 8 ما بتشوب ولي همانه او 8 بتشوب يعني مصفي حفظه بني وقت امجي دوي وقت قواق وتولي بو او نمات هذا المدرسه وقت شغل مصفي حفظه بو المدرسه بو برجاران دهات جمع غرفي واخدي مورال بو يعني قواق تليد نري مورالك دامره براسي يعني تقاوا ليد نري تبي دي تمني كيف تشوف دي تبي ريخسني بو او تبي دمك كنجي بو ودمك كن لفر كاركر لحماد استاوي تبليبون پر خرد بو يعني ورد پر حوال تبلي كرن يعني جاران دهاتن ورجي براسي خودي باندورا كيل سرما بوجي تبيم تشوفون لهم هاوري خصما فهم نكربو صفي حفتابون بس ويتامين يعني تقول ريخسن اف سروكاتي اف يعني تشني جومي هبون يعني تشني تكاربيجي جي ريخسني فهم كربو تشني جبو ريخسني خواندبو تشني پروردني يعني پرورددي تبو جوي پروردي فهم كربو يعني ها وقت نها پرجاران پرورداد بينن براسيد ام جرنا او تي بالا ما او غواغو دش پروردي ام دبينو غواغو او جمر دشتغري شو او تاني پرورداق بو يعني مدرساك بارتي بو وي وقت وي دمي لفرتبي حوال كيمشي بون لهم هذا او 2 سال 3 سال دفر دكاركر باندورا كبير سر ملت هبو يعني باندورا كيل دردورا وي هبو لسر مروي وي هبو سر قلي وي هبو جبرق خورت اكيد هات حباندن بيتر غريداني وي ورحمتي باوين بيتر بهدور هبون يعني باوين براسي برجع حذكر تمين دهات مشكلات وي هبو تشتكي واي غوتشكي هبو دهات جم رحمتي باوين من دغو افتش بوي باوين مش دغو تمام لاو كيمه يعني تي بالا من دربك داشي نخش بو جاركي باوين باور ما برحله بيجي او براي حسين تبي او نخشيا ويجي يعني قواق ودما تبي بولفر كارد كرجي يعني تي بالا من جاركي لجمر ونشتي بولفر باوين مجر قد جو سمعت نخش جو هيك المال روني هيك وابه جو خالو قواق ازروني وازي ولاد دستكيت بردم طبعا هو شغي ما قلت ام تشوفون اللي هم تيم بالا ماتش اللي هم هو شغي تكاربيش او مساله ويتشتي برفرا فهم كربو ما فهم نكربو وي قواق تقول سروكاتي يعني قواق بحساس سروكاتي تكر تتقول بسالاب سروكاتي رماي يجبون اوي بيشتي ويشي قواق ودركت شي ما بيز قدركت شو براسيش باندورا كي سرما شو يعني تاثير بي سرما هبو يعني تبي ام چاوا دوربوناوي دمات هري قال لك ده دربسي كارد كر جد هات براني ده جمع غرفه يعني دربك الدال جمع جراكت اللي هم او بيترش ريخسني فان كربو بيتر يعني واخد دي قديه ريخستني وقوات دي كارد كرجي كارك يجدلو جان تكر كارك يجدلو جان تكر يعني براسيجي بيتر متخوست يعني جار بجار ما برساوي تكير بيشتو هنكي امجي طبيعه مرشبو هنكي مجي بالي رخصين ما رخصن فامكر ما شاف والدتي ما برساوي تكير دغو هوال اسماعيل تشاي وهوالكي برجهاتي بر هجاي هوال اسماعيل شخوا غواغو على نا شهادتاوي بو امن الماليبون خواجي الدربيسي بو وقتي غواغو علمي مكتي براسي باندوره كي تاثير كي فرمزر سرمبو لهماوي وقتجي غواغو ما بهيزغو شهيد كتي واغاهي هاتن شهيد كتي برغوش بروي بدرو سير يا غاهي بابيم جهبو جبهوالاش بابيم برغوتبو وتو مساله كوري هي
لهما مدي بافي وتمين عايش بوابو ما نزم شو مسألة بتشتري على شهادة أبو راسيش بو شهادة تاوي جام برسر بلندن شيء سمع لهما واج يعني حوالكي دبيجي تبي نخوشيا خوجي وتبي الفر نخوجي بو خوباج ندا چوچیا از باورم حوالا جی خواسته بو نه چچیاجی لهما چو گوزه تبلی چای آزاد ببم مثلا چای آزاد تبلی حوالا ببم و چش به خواسته جی بکم پراستی شهادتاوی دیسم شهادتاوی لری بر آب پیروز کن لتوای گل جهان پیروز کن بشهادتایم سر بلندن و هم تمین دبیجی شهید نامرن ام سپاسیا مالباتا شهید آلدار دکن گوجمر بحثا جیانا وی کرن و ام سپاسیا ودکن گهدارین هجا گو ما تماشا کر لفی دره ام دگهجن داویا خلقا خواه جبرنامه کانین جیانه حتی نی خلق کدن هون هر شاد و بختوار بن